tasi le alofa o le atua ino tatou au ria mai. Le nei tai au fō, ino na alofa malona na lelei. Patalofa atu tatou ainga, tatou mawhai o na mafuta I le nei tai au. Tau lava ia te ia le vi ina whaabawau lava. O le a o taitai nei tatou I le tatalo o na tatou whaangonongo lea I le upo le atua. Let us pray and then we will hear from the word of God this morning. Thank you, Father. Taitele tamai le ni tai au. Matou toe o mai o luma o le tino keriso whaatasi ai mau au auna. Ne ngata ia te I matou nei a so se whale tapuai o lo mafutai e o lo talitonu ia te oe le ni tai au. Malato vivi'i ma whaafitai atu ia te oe ona o oe o le atua e te tau I ai le viinga. Na matou atua matou te o mai I le taimi le nei, matou sauni e whaanongolongo I lau upu, o lau upu o le sulu lea I o matou vai, ma le mala malama I o matou wala. E au ngā e aoa oai, e aoa I ai, e whaatonu ai. Whamaila upu e whaapoto ai foi I lau a mio tonu ina ia saunia I matou mo ngā luenga. Le lei umalava ua e saunia mo I matou. O le matou tatalo tama, ne ia matou whaalongo ma le tutoa, sauni o matou loto, e taria, lau upu I le nei tai au, ina atu ai lo matou tatalo, lo matou atua e mese fo I le au whaalongolongo, so se tasi o lo whaalongo mai le nei tai au, ai aina o matou loto, a o matou whaatalitali atu, I le toia fio mai o lo matou alii, no lo matou Faaola. E ala atu ai lo matou tatalo, and we all say, Amen and amen. Tatou tusi e mawale le Ioane se fulu. Ioane alona mataupu se fulu e mawele tatou launga I le nei tai au. So we are talking and sharing from the book of John. And this morning we are going to finish off chapter 10. So I le tai au le nei o tatou tau nuu mai I le whai uwina o le mataupu le se fulu. Peo na tatou whaanongonongo le vai aso na tuana I nei sa tatou iai I le o ngā tutonu o le mta upua o tala noa mai e supe awa o mai e winga o ia o le leo leo ma moe le lei. Ua tatou wa o ina fo I le nei mata upu po le nei tusia Ioane. O lea lau o tatou tau nuu mai I le mata upu se fulu. Po le o ngā tutonu o le tusia Ioane le apostolo. So si tatou toi te patasi lava I tua si tatou I loa o le atonu lava le fe au o lo au mai e Ioane le apostolo. Mo I tatou o ina le upua le tua. Mai le Ioane mua sa tatou I loa o Yesu na fai mai Ioane le apostolo. O ia o le loko. So o ia o le upu sai le amatanga le loko, sai le atua le loko. O lea tua fo'i le loko, le Ioane mua le moli mau a Ioane le papatiso. Tu sia I Ioane le apostolo, fa mai Ioane le papatiso. Fa'auta I le tamai ma moe a le atua. Nate ave esea le angasala a le lalolangi. Mta upu e tolu le Ioane sa tatou fa'alongolongo e le tangata le ingoi a Nikotemo. Na aluatu ia Yesu fa mai o le tasi o Fariseo. And if I pay na upu ya Yesu, fa mai rapie ua mātou I loa o oe o le ao wamaliu mai le atua. Aisea, a wā e le mawhai e se tasi, o na whaia whaailonga e te whaia, ana le iateia le atua. Upu a le tangata Fariseo lea ingoia Nikotemo. Mata upu e wha, sa tātou paaya e le whaolaina o le whawhine Samaria. Ma le nuu a toa sukara. Tau koe lima na tatou vaai ai pe whai tauina, ma o awina le tangata wha mai sa mai tolu se fulu ma le valu tau sanga. Aina wha amalo loina e Yesu. Ma le tele, ma le ano ai, o vavenga na tatou vaai a o wha mauina e le apostolo a Ioane. Mai na tau koe lima se yo, mai na tau se fulu. O I na wha apea o na tatou vaaya I loa, le suinga o whaamaumaunga a le Ioane le apostolo, ina ua tatou vaaya pe whai tauina ma o awina,
le matua hitangia o Yesu e taitai o Iutaia ma le nuu. Whamaile Ioane mtau koe lima whai pesu ma le ono, whamai wasa ili fo'i Iutaia e whasioti a te ia. Whamaile fitu whai koe whasfu ma wha. Whamaile whaita wina ua lātou fia pue atu ia te ia nisi o i lātou. Valu whai koe lima sfu ma le lua, whamai ona whai mailea o Iutaia ia te ia. O le nei ua mātou i loa, ua ia te oe le te moni. Pea na tātou whaalongolongo le vai aso na te anei, whamai whai koe sfulu ma le iwa, ma le whai koe lua se fulu, le moni maua le Ioane le apostolo, e winga i tangata Iutaia, whamai, o na toe vai lua ina lea o Iutaia i ia upu, o whapea ane nisio i lātou e toa tele, wa ia te ia le te moni, o le vale foi o ia. So o i la tātou te maoma iai, o lea ua tau nu tonu lava lea o ina o le tātou na tā upu le mta upu se fulu. Ai fōlinga mai, ua tātou i loa ai, o le ita nia o Yesu, o lo o tupu pea, a o tātou wa o ina le tusi le hei a Ioane. Ai tātou te maua mai i le whai unga o upu a Yesu i Iona so'o, le mta upu sifunu ma le lua, e iai le unga o tangata lātou te le talitonu, pe lātou te le talia, o ia, a waifa mai le whai upu fāsfunu ma le valu o le Ioane sifunu ma le lua, o le whaalea o ngā ia te au, ma ua le talia upu, o ia te ia le tasi na te whaasalaina ia, o le upu o tautala tuai, e whaasala lea ia te ia, i le aso o le ngata anga. So ua tātou i loa la me le mata upu le Ioane. O le mata upu atoa le Ioane. O le tala anga, o le soifuanga, o le alii Faaola o Yesu. Po le tala noa mai o le apostolo e winga ia Yesu. Ina ia talitonu le tangata whaalongolongo. I le whenga iai o Yesu ma tangata Iutaia. I le whenga iai o Yesu ma taitai o le nuu. I le whenga iai ma sunako, ma i lato malava na whaawhenga ma Yesu. O mea malava na whaamaumauina e Ioane le apostolo. E fōlinga mai o lo au mai e le wheau o le talitonu. So, o le autua tātou le tai au le nei, o te toi fia au mai a lava le autua Ioane o lo o maua i le whai unga o le tusi. Na i le whai unga o le tusi, wha mai Ioane e lua skulu whai patolu sifuma le tasi. A ua tu sia ia mea, ina ia talitonu wai outou, o Yesu o le keriso lava ia o le alo o le atua. So o ila e mauma ia i tātou, o le talitonu o le mata upu, po le upu le o whaamamafa e Ioane le apostolo a, ina ia talitonu. So o le autu atoa o le mata upu e Ioane, ina ia talitonu. Le whai maile Ioane lua skulu whai patolu suma tasi, watu usia nei mea malava, ina ia talitonu. So, iai lai lo manatu ma lo mafo whau le nei tai au, o upu mai au lo au ina i tātou e le awhionga pa ia le atua, i le tusia Ioane, mai le mta upu mua, se i o mai le mta upu se fulu. O upu ia ua tu usia pe wha mau ina ia talitonu le tangata whaalongo, ma le tangata whaitau. So just to summarize, we are now have arrived at chapter 10, and I just want to quickly go through a quick summary of the first 10 chapters of John, because we have arrived at a place in Jesus' ministry where there is 3 more months before he dies. So I just want to place an importance on the significance of where we are in the book of John. Chapter 1, we heard that he is the Logos. He is the Word. In the beginning was the Word was with God, the Word is God. So we know and understand that Christ himself is the Word. Chapter 1, we also hear about John the Baptist, who declares that behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Chapter 3, we find out that the Gospel of John, or the Apostle John, he identifies a Pharisee by the name of Nicodemus. And in verse 2 in chapter 3, Nicodemus says, Rabbi,
we know that you are a teacher from God. Why? Because he says, for no one does these signs that you do unless God is with him. So Nicodemus identifies Jesus as someone from God. In chapter 4, we see the salvation to the Samaritan woman and the whole village of Sychar, and Jesus giving access to a people who are hated by the Jews, the Samaritans. Remember that story? Chapter 5, we hear one of the great miracles that Jesus performs in the book of John, the healing of the man who was sick for 38 years. But then there are miracles after miracles after miracles performed by Christ himself. But from chapter 5 on to chapter 10, we also identify that Jesus actually becomes hated. By who? By the Jews, by the leaders of Israel, by the Sadducees, by the teachers of the law, by those who look after the temple. Jesus has started to be hated by the Jews. How do we know? In chapter 5:16, the Jews persecuted Jesus and sought to kill him. Chapter 7, verse 44, some of them wanted to take him, or literally take him out. Chapter 8:52, some of the Jews declare, hey, Jesus, you have a demon. We now know you have a demon. These are the words of people who hated Jesus. Last week we heard in chapter 10, verse 19 and 20, they said again, he has a demon. He is mad. So all of these words describe to us that the Jews and the leaders of Israel at the time, as they were conversing with Jesus, hated Jesus. They extremely hated him. So this was nothing new. But we draw back our attention to the key verse for us, and that's John 20, verse 31. Because the whole Gospel of John, it sits on the word to believe. His whole book is based around the word believe. Because he says in verse 31 of chapter 20, these have been written so that you may believe. So today, as you continue to listen to chapter 10, I want you to keep in your mind that whole theme, that the reason why the Gospel of John has written this book is that we may believe in the person of Jesus Christ. And today, we have now arrived at chapter 10, verse 22 to 42, and this is the ending of chapter 10. But the sermon that I want us to look at is that this is Jesus' final public plea. It's not his final public appearance, but it's his final public plea to the Jews and to the leaders to believe. O le autua tātou le tai au le nei, o whaupuna whaapea, o le toe au ngani a le Faaola. O toe upu lava ia Yesu i taitai, ia iutaia, i le au whaitaulanga sili, ma le au tangata umaulo o poto mai au lato wha whengai, au lato talatala noa au wha soa Yesu i ana upu. O i le mata upu se fulu, mai le mpai upu e luas fulu ma le lua ngai le whai unga le mata upu lea, o ana toe upu lava ia, ai sa uni loa e a ngai atu o ia i le sātaro. Nei mai le mata upu se fulu ma le tasi, a ngai le mata upu e luas fulu ma le tasi o le Ioane, o upu umaia Yesu e whaatatau i ona soo mai e talitoni. So this is the final part of the Gospel of John and his final public plea to the crowds to believe. Amen? Amen. So, o lera la tātou whaitawina, ia upu a lea fionga, pa ia lea tua. A mawalo tusi ram tā upu e se fulu. Whaitawina whaamon mone whai upu e luas fulu. Ai whaangata mai whai upu e luas fulu mai wha. E a mata ele tātou mata upu i le neitaia, o le toia o ngani a le Faaola. Let us read from the word of the Lord, verses 22 to 24. Ha maua lau tusi sa moa tātou whaitau whatasi I ia. Whaawhalenga. Ona o fo'i o le tausanga maani. O whemani wa I Yesu I le manuanu I le whaapauronga o Solomona. Ona manga mangai lea o iutaia I a te ia. Ua lātou whaapea mai a te ia. A whaare tonu o mātou manatu I a te oe se ia a whea.
a whai o oe o le keriso, ia matua tau tino mai a te i mātou. A whai o oe o le keriso, ia matua tau tino mai ia te i mātou. Can we read together verse 22 to 24 in English? Ia. If you are the Messiah, tell us plainly. E lima vaenga o te fia tala noa I le tatu mata upu le tai au le ni. E ma whai ono o vai ina ia whai upu nei o le a tatu a o awina a. Le vaenga mua muala o le a tatu mata iai. Whai koe lua sfuma le lua a ngai le lua se fulu malifa. Wha autu ina wha pere manatu mua o le wha sanga tau. So mai tau mai o le toi au ngani al Faaola a. This is his final public plea. And the first part of our sermon, we're going to split this whole chapter, the final part of this chapter, into 5 parts. The first part, I'm going to call it the confrontation. So this is his final public plea. This is his final words to the Jews. This is his final statement to the leaders of Israel. But the first part is a confrontation. So o le vaenga mua o le whaasanga tau. Whamainim tau pu le whai pue lua sunga le lua, ua whai I Yerusalema le tau saminga o le whaau whalenga o na pōwhoi o le tau sanga maalili. O le tau saminga lea, o le tau saminga o le whaau whalenga, o le pose tasini o tau saminga Israelu e whaamanatu wai, le manuma lo Israelu mai le tupo Suria, I le tau sanga tasi ono wha, Tila mo. So the year 164, the Israelites overcame and won against the king of Syria. So if you go into history, in between the Old Testament and the New Testament, there's a period of 400 years. And in that period, Israel was ruled by many other kingdoms. So they didn't rule themselves, they were under the hand of many other kingdoms. And during that 400-year period, the year 164 BC, so 164 BC, Israel won over the king of Syria, who was ruling them at the time. And so they celebrated the Festival of Lights, or the Feast of Dedication, and that's where you see that verse 22. So, I le whai pua lua suma le lua, o le tau saminga o whau whalenga, a ona la ina ua toi manu mā lo, Israelu I lo lato fale ta whai, ma le fale whai ai lato sauninga, ona lato wha tino ina I lea o le tau saminga lea. I ngoala o le tau saminga o whau whalenga. Lea fui tātou te mau le whai pua lua suma le lua, ona po o le tau sanga maalili, ona la o le vai tau o le Novema nga ia te sema. So I le vai mea o Israelu o le vai tau marulu lea o lea no foanga. So o ila o iai le taimi lea o lo tūsia I le whai upu le nei, lua sfuma le lua. So ese mai le tau saminga lea mai tau saminga e fitu whaatula fonoina a Israelu. Amen? So this Feast of Dedication is different from the 7 festivals or the 7 feasts of Israel that they are instructed by God to celebrate. Pepelu sumatolu tātou te mawai ua whemani wai e sui le malu I le whaapaolonga o Solomona. So o le mafuanga o le whemani wai o Yesu I le malu ona o le teimi tonu lava lea ua ngai tangata malava I le tausaminga whai a le nua le atua. So in verse 23 it says that Jesus was walking in the temple in Solomon's porch or Solomon's colonnade. And so the reason why he's there is because everyone is in Jerusalem, because it's the time of the feast. Remember when the times of the feast happen for Israel, all the Jews head towards Jerusalem. So you would have Jesus and then tens and thousands of Israelites or the Jews gathering together for the celebration of the Jews. And this another famous word for that we know, those of us that hear the word Hanukkah, you hear that Jewish festival, Hanukkah, the festival of lights. This is the feast that we're talking about here.
A ile whai koe lua sepulu ma le wha mai ona vangai lea o iuteia ia te ia, ua lato whaapea mai ia te ia. A whaale tonu o mātou manatu ia te oe se ia a whea. A whai o oe o le ke riso, ia matua tau tino mai ia te i mātou. O le whesini la lea, e whaatangia mai ai, le tātou manatu mua o le whaasanga tau. Mai tau mai, o le whesini lea, e lea o se whesini fia malama. E lea o se whesini ina ia Yesu haua o mai, le ai, o le whesini lea, o loo whesini ai u taia, ma tai o le nuu, ma tangata malawa o loo iai I lewa I tau o le tausaminga, ina ia lātou sue, o le ase awala, e maua Yesu, ina ia lātou fasioti ia Yesu, o le whesili, o le whaasanga tau. The first question that we hear from the crowds and from the Jews and from the leaders of the temple is found in verse 24. How long do you keep us in doubt? And I heard the translation, how long do you keep us in suspense? If you are the Christ, tell us plainly. This question is not a question of whether they want to understand. No, this is a question to confront. So this is a question where they're seeking an opportunity to what? To kill Jesus. So o le whesili lea o le whesili e tangata iuta ia Yesu, o le whesili ina ia whaasanga tau, ma sue se awanoa ina ia mawhai ai o na whasioti. Nai whamele tali a Yesu nai mau le whai koe luasuma lima, ua uma o na o tau watu ia te o tau. Whamele matau koe lima au lona whai koe tolu se furu, whamele tali a Yesu I le matau kule nā, o te le mawhaia o na whaia o se mea tasi na o au, e whaatatau la o whaamasinonga I loo whaalongo, ua tonu lava la o whaamasinonga, a wā o te le usi tae I loo lava loto, a o le finangalo o le tamā, o le na awina mai a. Wa umana tali Yesu a. Whamai ia o usi tae, I le finangalo o le tamā, o le na awina mai a. Whamai le Ioane valu, a lona whai koe se furu malelua, whamai Yesu I lana tali atu foi I tangata iuta ia whamai o au nei o le mā lama o le lalolangi. Le si tali na Yesu na whaailoa atu ai o ia. Whai koe se matau koe se fulu, whai koe iwa, whamai o au nei o le whai totoa. Le si whaailoa atu Yesu ia iuta ia po o ai o ia, whamai o au nei o le leo ma moe le lei. O tali ia o whaailoa atu ai Yesu ia iuta ia, po o ai ia. Ai le whesili la tau le whai koe luasu malwha, whamai a whai o oio le ke riso ia matua tau tino ia te I mātou. Ai whamai Yesu, o uma ona o tau atu ai, ia te o tau. Ai whamai le mata upu mua o le Ioane, o le mafua anga o le lea tali tonu a. Nai le whamai le mata upu mua whai koe spulu ma le tasi, sai le lalolangi o ia, na ia whai a foi le lalolangi, ai le iloa lava ia e le lalolangi. Whamai wa maliu mai o ia I lona lava nuu, ai le italia o ia e ona lava tangata. So in the confrontation, they ask the question, if you are the Messiah, tell us plainly. We now know that this question is not a question that they want to understand, but we find out in verse 25, Jesus says, I told you already, and you do not believe. And we know that he's told them already because in chapter 5 verse 30, Jesus actually says to them, he says these words, I can of myself do nothing. As I hear, I judge, and my judgment is righteous, because I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. So he has already answered them back in chapter 5. They ask, who are you? And he says, actually, I do not seek my own will, but the will of the Father who sent me. But why, the question might be, why is there a refusal to believe? We find that answer in John chapter 1, verse 10 and 11. Because John the Apostle writes, he was in the world, talking about Christ.
and the world was made through him, and the world did not know him. Verse 11, he came to his own, or he came to his own people, but his own did not receive him. So the confrontation in verses 22 to 24 is that they want to kill him. O le mafua anga o le fesili le whaiupu le luas fumalwha, lea ua tatu I loa nei, ina ia lātou fasioti ma Faaola. Manatu mua mua le nā, manatu e lua, e maua I le whaiupu e luas fuma le lima, anga I le tolu se fulu. Manatua o le tātou autu, o le toia o ngani a le Faaola. Ai o le toia o ngani o lo tātou I loa mai iai, o lo iai le whaasanga tau. Ai le bainga lona lua, tātou te maua I le whaita wina o le whaiupu e luas fuma le lima, anga I le whaiupu e tolu se fulu. Maua tātou whaiupu sā moa, wha mole tātou whaitau, whaatasi mai iai. Ia, e sui a te ila tō. Ua uma ona o ia te o tō. Aua o tō le tali tonu mai lava. O ngā nuenga o te whaia I suafa o lo te mā. E moli mau mai ia a tea. Aua o tō le tali tonu mai lava o tō. Awa e le ni au mā moe o tō. Pei ona au whai atu ia te o tō. O au mā moe e whaalu mai I la tō I lo leo. Ua ou I loa foi I la tō. Ua la tō muli mai foi I a tea. O tia watu foi leo e whaamavau I a te la tō. La tō te le whanu lava e o I le whaamavau. I le mawhai lava e se tasi o na whaa I a te la tō ai lo lima. O lota mā, le na fua I na mai I la tō I a tea. E sili o ia I nisi o malava. E le mawhai e se tasi o na whaoa I la tō I le lima o lota mā. O au nei, male tama, e tasi lava I māua. Verse 25 through to verse 30 reads like this. Jesus answered them, I told you, and you do not believe. The works that I do in my Father's name, they bear witness of me. But you do not believe because you are not of my sheep, as I said to you. My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. I and my Father are one. Mai tau mai o augani e su le Faaola I ana toi upu ia Iuteia ma tangata Israel. Ai lela ua whōlinga mai o le whaiupu e luas fuma le lua ngai le luas fuma le wha o lo iai le whaasanga tau. Ai I lea nganinga ma lea nau o lea I Faaola ina ia talitonu tangata Israelu ia te ia. Tātou te maua mai whaiupu e luas fuma le lima ngai le tolu se fulu o ia lava o le atua. So we now understand that in his final public plea, there's a confrontation because they ask a question so they can seek him out to kill him. But in verses 25 to 30, Jesus actually stands and he reveals his divine side. And that's what we want to talk about in our second part today. Olona I tu atua. Le vaenga lona lua, tātou te maua mai whai upu nei, sa tu Yesu o ia o le atua. Sa tu o ia I lona I tu atua. Whamai whai koe luas fuma le lima, ua umana o tau watu ia te o tau, a ua o tau le talitonu mai lava. Whamai o ngā luenga o te whaia I le suafa o loo tamā, e moli mau mai ia te au. Manatua, a tu Yesu ma whaapea mai, o mea uma o te whaia po o ngā luenga o te whaia I le suafa o loo tamā. O le ale upo Yesu le alo whaapea atu. O ia o le alo o le atua. O le upu lea e matua upu leanga I tangata Israelu pe alato whaalongolongo I ai a. O laiva ai atu, o le tangata, o lo iai le tino pe o lātou. Ai lewe mai, o ngā luenga o te whaia I le suafa o lo tamā,
e moli mau mai ia ia te au. Lona winga o loo tu Iesu i ana whaupunga ia o ia o le atua. O loo tu o ia I lona I tu atua. In verse 25, Jesus responds and reveals his deity, his divine, that he is divine. Because he answers them and he says, I told you and you do not believe. 25, the works that I do in my Father's name. When Jesus says, in my Father's name, he's declaring him to be the Son of the living God, which is absolute blasphemy or a curse to a Jewish listener. So what do we find out? In the second part of our sermon today, in his final public plea, Jesus is declaring once again that he is the divine Son of the living God. Pai poe lua sfuma leono. O le si vaenga tātou te ilo ai o ia ilona I tua, na whapea mai Iesu pai poe lua sfuma leono. A ua o tau le tali tonu mai lava o tau. A wā e le ni au mā moe o tau. Mana tua le tātou whaalongo vai aso le na te anei a. Pai poe tolu on tātou se furu wha mai e whaalongo fo'i mā moe ilona leo. E wala au e ia I ana lava mā moe I ola tau ingoa. Mana tua o aile leo mā moe le lei o Iesu. Ai le whai mai Iesu le tai au le nei. Ua o tau le tali tonu mai lava o tau. A wā e le ni au mā moe o tau. Wha mai fo Iesu I le whai upe spuma leo non tāpu se furu. Wha mai wa iate au fo isi mā moe e leo I le nei loto a. Wha mai e tatau ona o taitaina mai I lātou fo'i. E whaalongo fo'i I lātou I lo leo. O na tasi ai lea o le lafu mā moe. Male leo mā moe e to o tasi. Lena tatou au au inga vai aso na te anei. O ai le isi lafu mā moe. Tangata e leni. O tangata nuu ese. Tangata e le o ni tangata Israelu. A ua au maia e tuu whaatasi. Ma le lafu mā moe a le atua o Israelu. Ina ia, wha mai whai pusuma leono. Ina ia tasi le lafu mā moe. Ma le leo mā moe e toa tasi. Lea la ua tātou iloa. O ai le leo mā moe o Iesu. Au whape atu la Iesu I ate I lātou. A wā e le nia o mā moe o tō. O le tū Iesu o ia o le tua. Amen? When Jesus says, you are not my sheep. You don't believe because you are not my sheep. We learned last week in chapter 3. Remember in verse 3 of chapter 10? To him the doorkeeper opens and the sheep hear his voice. And he calls his own sheep by name and leads them out. Remember last week? Jesus is the shepherd and Israel were the sheep. Then we learned in chapter 16 that Jesus says, but there are other sheep which I have, which are not of this fold. Them also I must bring, so that they will hear my voice. There will be one flock and one shepherd. Who did we learn who the other sheep were? They were the Gentiles. They were us. Praise the Lord. And last week we all said amen. Because now we've been grafted in together with God's original plan, Israel. But as Gentiles, as New Zealanders, as Kiwis, as Samoans, we now have access to God himself through Jesus Christ, our good shepherd. Amen. So lele wha mai Iesu whai koe lua suma fitu o au mā moe e whaalongo mai I lātou I lo uleo ua o I lo fo'i lātou ua lātou muli mai fo'i ia te au. O te avatu fo'i le ola e whaavavau ia te I lātou. O le si vaenga tātou te ilo ai le tua o Iesu leo lo tuai. Na le whai mai Iesu ua owi loa fo'i I lātou. Ua lātou muli mai fo'i ia te au. Mana tua ina matau koe ono aluna whai koe fast fumal wha Whai mai Iesu e le mawhai e se tasi o na sau ia te au. Pe a le tōsi na mai e le tama. Whai mai fo Iesu I le matau koe ono aluna whai koe ono suma liba. Pe a le fo ina atu ia te ia e le tama. O le ala le wingo le whai upu le wha mai Iesu ua owi loa fo'i lātou
ua la tau muli mai fo'i ia te au. O oi mau, o oi mau le tangata tali tonu, o le tangata na sila fia e le tama, a o le I whaawaina le lalolani. Praise the Lord, O le winga nā le upo Yesu, whamai ua owi loa fo'i lātou, ua lātou muli mai fo'i ia te au. Aisea, nai le whamai Yesu I le mta upo e ono, e le mawhai e se tasi o na sau ia te au, pea le tō sina mai e le tama. O le isi vaenga le tātou te whaamaoni ai, o Yesu o lo o tū I lona I tū atua. A o tū ai o ia I ana toi upu ia I utaia, mai o lo whaalongonongo mai, ma le augani a le ali I Faaola o lo tū o ia, o le atua. As Jesus stands in his final plea to the people, he gives them a response that is only divine. And another confirmation is found in verse 27. He says, my sheep hear my voice, and I know them. Remember back in John 6, verse 44? Jesus says these words. He says to the listeners there, he says, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. In verse 65, he says, therefore I have said to you that no one can come to me unless it has been granted to him by my Father. What do those words mean? That his followers, that his chosen sheep are elected. That you and I as a believer have been predestined. You have been pre-elected by God. Amen. And that's an amazing reality. That you don't sit here because of anything that you have done. You sit here, you are a believer because God has elected you. Because Christ himself has said, no one comes to me except by the Father. It's the Father's work. He has elected those who believe. And that's an amazing reality because I haven't done anything to deserve God's grace. But the fact that he chose us. Praise the Lord. And that's what Jesus is saying in 27. My sheep, those who believe, they hear my voice. And then he says, because I know them. Praise the Lord. Whamewhi koe lua suma le walu. O te abatu fo'i le ola e wha vavau. O le isi tua o lo tua Yesu a whetala I atu iana upu. O lo ia au mai ai le wha moe ma le lawe a ina o le tangata talitonu. A whameila na upu I whai koe suma walu. O te abatu fo'i le ola e wha vavau ia te ilato. La tau te le whano. E o I le wha vavau. A tala noa mele tuspa ia I le upu whano o le awhi ma se oli e whaavavau. E whamai Yesu, o I lato umai muli mai atea, o I lato umai tō sina mai ele tama, whamai o te avatu le ola e whaavavau ia te I lato te le whano e o I le whaavavau. Praise the Lord. Whamai e le mawhai e se tasi o na whao ia te I lato, ai lo lima. O le tua lea o ina o le luko, le luko fe ai ma le le au mai e whaasawa ia Israelu. E whamai Yesu, e le mawhai lava e se tasi o na whao ia te ilato ai lo lima. O le la vea ina. Le tu Yesu. O le tala no atu Yesu ia yuteia. Yuteia lea o lo ita ia te ia, ma whaasanga tau ia te ia, ma tau mawhai Yesu e se awale wha o lima ia te ia. E whamai, a whai e te tali tonu. O tō a unga moe O te avatu le ola e whaavavau. O te avatu e le mawhai o na whano o tō e whaavavau. So o le ola e whaavavau, le whai mei le Roma a lona mata koe valu Whai koe tolu suma e valu ma tolu suma le iwa le e masani au na tātou whaanongolongo ai. Whamai a Paulo ia Roma a wāua o mauti noa e le mawhai e le oti po le ola, po a ngelu, po a lii, po e malolosi, po me nei o na po mea atali, po ole mawalunga, po ole loloto, po se tasi mea na whaia, e le mawhai e ia mea, o na whaatea e se ina mai I tātou I le alofa o le atua, o loo ia ke riso Yesu,
Lo tātou ali'i. O le ata le nā o le nāwea ina a. O le ata le nā o le ola e whaavavau. O le ata le nā le whai mai Yesu e le mawhai o na whano. Pea whai e te tali tonu. So Jesus gives us another example of his divine and who he is as the Son of God. Number one, the fact that we are elected. I know my sheep. But number two, in verse 28, he says these words. He says, and I give them eternal life, and they shall never perish. We now have eternal security. What does eternal security look like? The greatest example is heaven itself. Amen? That we have an eternal hope. As a believer, Jesus is trying to tell these people that hate him, that are killing him, his final public plea to the Jews. If you believe, I will give you eternal life, because that's what a follower receives. And he says in 29, my Father who has given them to me is greater than all, and no one is able to snatch them out of my Father's hand. Eternal security. And I read a verse in Psalm 1, and I want to read it in English, because Paul writes to the church in Rome, and he says these words in 38 and 39. Paul says, for I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, 39, nor height, nor depth, nor other created thing shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. That whole list is reaffirming for you and I as a believer that nothing can separate us if we believe from the love of God. And that's another great reality. Amen? That not only we have been elected, that not only that we don't deserve his grace, but he even gives us an eternal security only through Jesus Christ. So, ole ata na olo au mai ele li Faaola. Fa mai fai pa tolu sfulu. Fa mai le toe tali atu a Yesu I lona I tua. Fa mai. O au nei maletama e tasi lava I maua. O upu o le tangata ua mauti inua o ia o le alo o le atua. O ia foi o le atua. In verse 30, Jesus says, I and the Father are one. Another confirmation that he is divine. Jesus was not just a man. He wasn't just a carpenter. He wasn't just a carpenter's son. He wasn't only just Jewish. That was the reality. He was fully human, but at the same time, he was fully God. Praise the Lord. That's why he says in verse 30, I and my Father are one. Jesus' public final plea, he's reminding the people, I am divine. I am the Son of the living God. I and my Father are one. Amen. O vainga lona lua naa, ala vainga lona tolu o te fia au mai e le taimi nei. E eile tali na tali atu ai, ia taitai nei. E eile tali na tali atu ai, e na whaanongolongo. Fa mai le whai tolu sfumatasi, o na toe whetā mofi lea o iutaia I maa, e whetongi iate ia. There was a response, and that's the third part of our sermon today. The response you find in verse 31. So number one, there's a confrontation. Number two, in Jesus' final public plea, he reminds them that he is divine. Number three, in the final public plea, there's a response. E iai le tali, le tatou te maua whai patolu sumatasi. In verse 31, the response looks like this. Then the Jews took up stones again to stone her. O le manatu lona tolu, o le tali, o na toe whetā ngofi lea o iutaia I maa. Whatoa uma nei ana tala no atu Yesu I lona I tu atua. A le ale tali a tangata iutaia, wha mai le tatou mata upu, o na toe whetā ngofi lea o iutaia I maa, e whetongi
ia te ia. E leo le temi mua lea le tāngofi e iu te ia I maa. Lima whai koe suma le walu na e tātou te mawai a. Le si waenga nā o le mta upu whamai mta upu e lima o le mea lea wa atili ai o le sa ili iu te ia e fasioti ia te ia. Le mta upu e walu alo na whai upu e lima sifulma le iwa tātou te mawai le whai tau whaapea. A ona lato whetā ngofi lea I maa e whetongi ia te ia. Ai whai mai le tātou mta upu le tai au le nei o le teimi lona tolu lea o lo au mai Ioane le apostolo na toi whetā ngofi fo iu te ia I maa. Ai sea, ono le lato le tali tonu ma le lato feita ia Yesu ina ua whai mai Yesu o au maleta ma e tasi lava I maua. So in their response, the Jews hear Jesus. They hear him go through and explain in his divine ability, that in his deity, that he is the Son of God. He finishes off in 30 and he says, I and my Father are one. Their response though is the Jews took up stones again to stone him. Their response is to kill him. Their response is death to Jesus Christ. O le leta li tonu ma le manao ina ia Fāo le oti ia Yesu. Pela o na tatou matamata I le mata koe lima, ma le mata koe valua. Amen? O le manatu lana e tolu, a le manatu lona whā, o te fia au maia lea I le whai upu e tolu sifuru ma le lua, anga I le tolu sifuru ma le valu. Tatou whai tau whātasi mai wha mole whai upu ia. Tolu sifuru ma le lua, whangata mai le whai upu e tolu sifuru ma le valu. O na wha pe atu lea ia, e tele ngā luenga le lei o o whaalia I atu o tō mai lo tama. Se whea o ia ngā luenga tau te whetongi mai ia tia. Tali mai o taia ia te ia ua wha pea mai. E le se ngā luenga le lei mā tau te whetongi ai oe, au le upu le ana. A wā oia le tangata, a ua e whai mai, whai oe mātua. O tani atu Yesu ia te I lato. E le itu sia ea I la o tau tula fono na o whai atu o atua o tau. A whai na taua e ia o atua I lato e waiai le fionga le atua. E le mawhai foio na whaalea ngā ina le tusi. Tau te whaapea ea I le ua whaa whaiaina ma awina mai e le tamā I le lalolani. A wā o o whai atu, o nei o le atari o le atua. A whai lota mā, a wā tau te tari tonu mai te atea. Ai a whai o te whaia, e ui lawa ina o tau le tari tonu mai atea. Ia o tau tari tonu I ngā nuenga, na ia I loe o tau, mai ia tari tonu, o te tonu I atea o le tamā. O a ufoi utonu ia te ata me tonu suma valua. 32 through to 38, if we can read together please. Ia. The fourth part of our sermon today, in his final public plea, the final part that I want to bring here is that there is an accusation of blasphemy, or
curse. Le vainga muli o le tautalanga Iesu au ia augani atu ai ma talano atu i le au ia iutaia. Whamai le whai upe tolu sfuma le lua, ona whape atu leo Iesu, e tele ngā luenga le lei ua au whaalia i ate o tolu mai lo tama, o se whea o ia ngā luenga, tau te whetongi mai ai i ate au. Mana tua, o lea ua tu lai iutaia e Faaola, o lea ua lato tā ofi i maa mauhu maa, ina ia Faaola fasioti ia Iesu. Ai tali atu Iesu, ma whape atu lana fesili. E iei lana fesili na fesili atu ai, ma whape atu. E tele ngā luenga le lei o au whaia iate o tau mailo tama, o se whea o ia ngā luenga, tau te whetongi mai ai au. O le mauae o le ata le tātou te mata atu ai. Ona la, e tasi Iesu, ai afe ma afe tangata, ma se lau tangata o loo latou whaafea ngai, a tonu o tangata, malava ia o le asauni e whetongi a te ia i maa. Ai fesili Iesu, i le fesili. Ma le mea ono tatou mata iai, e le ai masesi na tongi se maa. Ai whamai fesili Iesu, o whea o ia ngā luenga, tau te whetongi mai ai ia te au. Ai whamai le tali a iutaia na tali atu ai whai petolu sfuma le tolu. E le se ngā luenga le lei mātou te whetongi ai oe, a o le upu leanga, o le ale upu leanga, ina ua whapea mai Iesu, o a unei ma le tama, e tasi lava i mā ua. Mana tua o le upu lava lea o lo o tala noa tuai Iesu, ia iutaia mai le mataupu mua e tau mai le mataupu se fulu, o ia o le alo o le atua. O ia ma le tama, whamai Iesu, ia o whaia le ngaluenga, a le na awina mai au, manu o au, ne yo o mai le po, e le mawhai o na toe, ngā lulue ai. O le upu ma le mau atoa Iesu, o ia o le atalii, o le atua. Ai whamai le tali atu, a tangata iutaia, e le se ngā luenga le lei mātou te whetongi ai oe, au lea, au le upu leanga. O le latou wheitai ia Iesu, ina uata ua e ia o ia o le alo o le atua. In verse 32, Jesus asks the question, "Many good works I have shown you from my Father. For which of those works do you stone me?" The Pharisees and the Jews' response, they say, "For a good work we do not stone you." So they welcome Jesus' good works. They accept him for all the miracles. They accept him for all the good things that he does. But why would they want to stone him? They say, but for blasphemy. Because that to them, Jesus was cursing God by stating that he was the Son of God. In the end of verse 33, he says, "You being a man, make yourself God." So, o le bafu anga lea o le tali ato i uteia whaapea, mātou te whetongi ato e ona o le upu leanga. E whautela le tali mai a Iesu ia iuteia. Whamai le tali mai a Iesu ia iuteia. Whaipua tolu sfuma le wha. Wa tali atu Iesu ia te i lātou. E nei tu sia ea i la o tau tū la whono. Ma nei a le tali a Iesu ona e toe angai o malava tali a Iesu i le upua le tua. E toe angai le tali atu a Iesu ia iuteia i le tuspaia, i le whenenga tuai Whamai le tali a Iesu whaipua tolu suma spa. E leitu sia ea i la o tau tū la whono, na o whai atu o atua o tau, tolu suma lima, a whainga ta ua e ia o atua i la tau, e wa iai le a fionga a le atua, e le mawhai fo'i o na wha le au ngā ina le tusi. So, se o whamatala ina te isi lava le winga o le whai upu lea. Manatua, o Iesu, o tangata nei o tala noa i a Iesu, o tangata o le whengenga tuai, o tangata la tau te maita wina tu la whono a Mose, o tala i perofeta, o tala anga o le nua le atua, ma ua lato maita wina salamo, fata oto, o whailaunga, pesi Solomona, o vaenga malava o le lato, o le upo le atua ma le whengenga tuai, o tangata nei, o tala noa i a Iesu, o maitau,
Ai whamaile lato tali a Yesu, mato te whetongi ato e ona o le upuleanga. Whamaile upuleanga leo lo whetongi ai, whamai o au male te mā, e tasi lava I mā ua. O lo tu Yesu I lona I tu atua. Ai whamaile tali ato e Yesu le whaipetolu sumale wha. E lei tu sia ea I la o tau tu la fono, na o whai atu o atua o tau. O le tusi lea, na au mai Yesu masi I mai le mau, mai le salamu. Valus fuma le lua, whai ue ono. Fa mai le salamu e valus fuma le lua, whai ue ono. O au na o whaapeane, o atua o tau, o whanau, foi o tau uma, a le sili sili ese. Le ala winga le salamo lea, se tato te patasi lawe le salamo lava lea, aluna whai upu mua mua. Fa mai le whai upu mua mua le salamo e valus fuma le lua, o lo o tu le atua I le whaapotopotonga a le atua, o lo o whaamasino ia I luma o atua. Tau te whaamasino male le tonu se ia whea, ma outou whailonga ina e wa ami o leanga se ia whea. O le salamo lea, o lo o whaatatau I whaamasino a Israelu. O le isi upu e ave le atua I whaamasino a Israelu ma lato taitai. E whai ngoa e le atua, po le whai salamo, o atua, po le ala I titi. Le lefe mai e au mai e Yesu le mau, mai le whenga tuai, e wha mau ni ai, lana mau. Na lea mo whai atu Israelu, ua e upuleanga, ina ua e whaapea mai, o oe ma le tamā e tasi. O oe o le atua. E whamai Yesu le whaiupu, le tatum ta upu le tai au nei, e leitu sia ea I la o tau tu la fono, na o whai atu o atua o tau. Lela e au mai Yesu le salamo a. I tusi malawa le whenga tuai, ai o inafu I tatou te ilo ai, le maoa e ma le sili sili ese o le mawhau whau o Yesu a. Na te sila fia ai, mea uma, e o lava I se iota ma se mata e tusi, ma se upu, ma se whai upu, e whaamatala ina ai, lana mau a. Whamai, e le tusi a e la o tau tu la fono, o atua o tau. Ai a mai le tusi o le salamo, e valu suma lua, whai upo e ono, o lo o whaatatau lava, I whaamasino a Israelu a. Le whamai e le atua, o au na o whaapeane, o atua o tau, o whanau foi o tau, uma a le sili sili ese, o le awa o ina o upu a, ma whai upu, ma matai tusi. Nai whai mai le whai upu e tolu suma le lima, a whai na ta ua e ia o atua I la atou, e wa iai le a fionga a le atua. Le la ta ua mai e Yesu, a whai na ta ua atua I la atou e na au mai e le a fionga a le atua. Sila foi foi tonu suma lima. Whamai, a whaina ta ua e ia o atua I la atou e wa iai le a fionga a le atua, e le mawhai foi o na whaalea o ngā ina le tusi. O le upulea e le mawhai o na whaalea o ngā ina le tusi, o I o lo whaamamafa mai ai I upu na whaamawina e Ioane le apostolo, e tatau o na tātou I loa le lei le tāua le upua le atua. Le a fionga pa ia le atua, I le whenga tuaianga I le whenga fau a, o iota ma mata I tusi ma upu e whaamatala I na I le upua le atua, o upu umalava e au mai e ao au ina I tātou. Mela ne whai mai ai, e le ma whai foi o na wha le au ngā ina o tusi. Na le whai mai le lua pe te umta mua mua, kai koe suma le iwa e o le lua suma tasi. O loi a te I tātou foi le upu o waloanga e sili lona mausali e le lei o na outou nau nau I ai. E pei o se la mepa mumu I le mea pungisa se ia tafa mai o ata. O upu ni al waloanga leo lo whaitawina I tātou yaso uma. Le whai mai, le whai koe luasfum, ia mwai loa le nei mea, wa le aise waloanga oi le tusi e whaamatala fuaina.
Lusu matasi awa ele o le loto le tangata na tu umayai le balo ana mua a o tangata pa ia o le atua na tala ina mai ina ua o Sofia mai e le anganga pa ia. O salamo, o fata oto, o whenenga tuwai, e o mai i le whenenga fo, o upu uma, e le whaamatala fuaina se upu o tusi. Amen. Le lewe me e Yesu, e le mawhai o na wha le au ngā ina o tusi. Mera na e whaalongo ye. Lei, o le tusi pa ia a ye lesi kama ikusi au tafa. O le tusi pa ia a ye ma isi, e le o ato o toa le tusi pa ia. Le e le sao le o onga na. O le tusi pa ia, le o le tusi pa ia o le upo le atua. The word of God is sufficient. Because 1 Peter chapter 1, it says, I love the words that Peter writes to the believers. He says, and so we have the prophetic word confirmed, which you do well to heed as a light that shines in the dark place. 20, knowing this first, that no prophecy of Scripture is of any private interpretation, for prophecy never came by the will of man, but by holy men of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. God's word is sufficient. We do not need any extra Bibles or any extra words. No, His book is sufficient. Praise the Lord. And so when Jesus says in verse 35, and the scripture cannot be broken, the meaning of what Jesus is saying here, that the scripture or the word of God cannot be destroyed, cannot be removed, cannot be annihilated. It is sufficient. So when he quotes the book of Psalm in chapter 82 verse 6, because in that verse it says, I said you are gods, little g, and all of you are children of the Most High. He's actually, in that psalm, it's referring to the judges of Israel. Because in verse 1, God stands in the congregation of the mighty. He judges among the gods. So back in the day when the judges speak on behalf of God, God will sometimes refer to them as gods. Not in the sense of a divine God, but in the fact that they are delivering His word. So Jesus quotes it back to the Jews in verse 34, and he says, is it not written in your law? Because he's saying back to them, it's written in your law that there are gods. And then he says in verse 36, do you say of him whom the Father sanctified and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God. So le manei o le fai upu lea, le fai tau lea, ona o le fetongi la, e whima na o lato e fetongi Yesu I ma ona o le upu leanga, ai tali atu Yesu I le upu le tua. Praise the Lord. Pena fui tatou Mela na e wha maalosi e fui ia tatou, to anga e fai tau lo tuspa ia Ona la, o le upu le tua, tatou te mawhai ai, ona te e atu I tonga fiti, ale ti a olu. Na o le upu le tua, le mawhai e lo maalosi. Mai a Yesu o lana toi taimi, o lana toi augani, o lana toi upu, I tangata iu taia Toi pahu ale o le lato wabanoa, toi pahu ale o le lato whesana inga, o na ngai lole Yesu I le sa tauru Ai wha mai, sauni lato e whetongi ma. Praise the Lord. Ai wha mai Yesu whai koe tolu skulu male lima, e le mawhai o na whaalea o ngā ina, le tusi tolu sumale ono, tau te whaapea ea, I le ua whaapa ia ina, ma ua awina mai le tama I le lalolangi, ua e upuleanga a wā ua ofa I atu, o au nei, o le atarii, o le atua, tolu sumal valu, ai a whai o te whaia e ui lava ina o, tolu sumafitu, sorry, a whai o te le whaia ngā ruenga rutama, aua tau te tali tolu mai a te au ba tolu sumavalu, ai a whai o te whaia, e ui lava ina o tau le tali tolu mai a te au, ia o tau tali tonu I ngā ruenga.
O le tama whai e sui ni a momoli atu ia te ila tau. A whai o te re whai ani ngā ruenga pēle a wina mai au e lokta ma. A ua tau te tali tonu mai a te au. Ai sila ane i ngā ruenga ua o whaia a. O ngā ruenga uma na whaia Iesu ina ia wha mautu ina o ia o le alo o le atua. O ia na au ina mai e le atua. Le whai mai whai tonu spuman valu. Ai a whai o te whaia. E wi lava ina o tau le tali tonu mai a te au. Ia o tau tali tonu i ngā ruenga. Ina ia i loe o tau. Ma ia tali tonu. O i te tonu i a te au. Leta ma. O a ufoi o i te tonu i a te ia. Le ale whi au le tau tu le i Iesu ma o ngani atu. Tali tonu, tali tonu, tali tonu. Tali tonu i ngā ruenga ia o te whaia. Vai mai i ngā ruenga ia o te whaia. Ina ia o tau tali tonu. In verse 38, Jesus is continually pushing for them to believe, because he says, but if I do, though you do not believe me, believe the works, that you may know and believe that the Father is in me and I in him. Believe, believe, believe. What's the message that Jesus is trying to push? His final public plea? To believe. Jesus is still pushing the message to believe. That's number 4. The last part, and this is, we're going to finish up from here. But the last part we find in verse 39 through to 42. Ona toi fia pu e lea o i la tau ia te ia, a ua mali ese o ia i o la tau lima. O toi mali wane o ia i tala atua i oritana, i le mea na urua i papatiso ai e Ioane, mo nofofo i o ia i lea mea. Ono mai lea ia te ia o tangata e toa tele, ua whaapea fo i la tau. Lea lava se whae longa na whaia i Ioane. A o mea uma na whae mai ai e Ioane ia te ia nei, e moni ia. Pasu malua, to tele fo'i e na tali tonu ia te ia, I lea mea. This final 4 verses reads like this. Therefore they sought again to seize him, but he escaped out of their hand. 40. And he went away again beyond the Jordan to the place where John was baptizing at first, and there he stayed. 41. Then many came to him and said, John performed no sign, but all the things that John spoke about this man were true. 42. And many believed in him there. Pai no mua sa tatou wa ava ai ai. Na tatou I loa ai le o le whaasanga tau a. The first part of our sermon was the confrontation. Jesus' final public plea. Baingalo na lua I lana toi upu wha mai na whae loa ai o ia o le atua. The second part he declares his divinity or his deity. That he is divine. Baingalo na tolu o le tali atu. Ayuteia o lato manao ina ia fasiot. Lato toi whitangofi maa. The third part was their response, and they picked up rocks again because of their unbelief. The fourth part was Jesus explaining by scripture what they were claiming to be the curse. That he was blaspheming. Maino na Faaola whamatala me la tō o le upuleanga ina ue whapea mai o au ma le tamā ua tasi ma ua. E whamatala I Iesu e le mawhai ona whaalea o ngā ina tusi a. Ona tu ina atu la ia e ia o le mau mai le salamo e walu sumalua. A le whai unga lava o lana toi upu ma lana toi au ngani. E iai le unga a. There is a consequence, and our final part of our sermon today is that there is a consequence. O le whai unga la tātou te maua mai, e lua whai unga I o tātou I maua mai le tusi. O le unga mua mua, wha mai e tūmau pēa le le tali tonu. E wha mai whai pua tonu sumaleiva, ona toe fia pue lea o I lātou, ia te ia. O le ale e winga le ata lea, tūmau pēa le tali tonu ia I te ia. O le au ngani muli muli, o le awanoa muli muli, ai tūmau pēa le tali tonu. Ai wha mai whai pue whāsipu wanga I whāsipu manua, wha mai whai pune whāsipu manua, e toa te re fōi e na tali tonu ia te ia, I lea mea. Beyond the Jordan, many believed him there. There are 2 consequences that we finish off today's sermon. Number 1,
is that there is still a great unbelief. Even though Jesus was there. His final plea to them was almost like he's saying, come now, receive me now, believe me now, believe, believe, believe. What do the Jews respond with? Unbelief. They still wanted to kill him. But the second consequence is found in verse 40 through to 42. And it says that he went away beyond the Jordan, and at that place many came to believe. Le taeaole nei, ma whai fo ilana o whape atu le taeaole nei a. I lowo langa whaalongolongo, i lowo langa tanitonu a, i lowo langa tālai. E toa tele, ma noa noa I tangata o tatu aina, o a wō, ma tangata tō te mafuta. E ui lava I na tālai atu ai Yesu. E tū mau pēle le tanitonu a, pio le ata o le tatu mta aku le taeaole nei. O le tatalo, e iai fo I lesi unga a, nai to tele fo I lato, o e u ina tanitonu. The final part of our sermon today is an encouragement for all of us, those of us in our families, those of us with our friends, those of us in our networks and our communities, that there will still be a great unbelief. There will still be people that you share the gospel with, and they will choose to not believe. But like the message of John the Gospel, is that all of these are written that we might believe that Jesus is the Christ, the Son of God. Whai wina tatum ta upu le whai upu le Ioane mua whai upu spuluma le lua. Whamai a upu Ioane le apostolo, a oi lato uma o e na talia o ia, ma whaa tua I lona suafa. Whamai na ia watu iai o lea manuia, ia avea I lato ma whanau a lea tua. Brothers and sisters, you will face confrontation. But let me assure you today that God has elected, He has chosen those who believe. Number 3, that there is the sufficiency of God's word. That we do not need any additional messages. That God's word, when taught well, when heard and understood, is sufficient. And number 4, there will still be a great unbelief. But rest assured that there will still also be those who choose to believe. John 1:12, but as many as received him, to them he gave them the right to become children of God, to those who believe in his name. So what's the key word in his final public plea? Is to believe. And that's possibly his final words to us too today. Believe, believe, believe. May we stand? Tato tūla I whātasi mai le nitai. O le upo le atua e mo tātou umalava. O le upo le atua o loa o mai e lana fionga pa ia. Ina ia malama le tangata whaalongo. Ai peila o le tātou whaalongo le tai au le nei. Ina ia talitonu. O le talitonu la e iele ngaluenga a I tātou ta I toa tasi. E iele matawhai oi. There is a responsibility when you hear the word. And that responsibility is something that you and I have to respond to. So God's word is preached for everyone to hear. So praise the Lord, we have heard once again the word of his truth. Ai tātou tatalo whātasi le nitai au. Ma whai lava, ma au lava tatalo. Amen? E te tatalo atu ai I le atua. Ma whaafitai atu ai I le atua. Ona o lana upu. So we'll pray together. And as we pray, as I pray these words, follow along with me. And it can be your own prayer as we give thanks to the Lord for his word today. Tātou tatalo whātasi. Awhai tele tamai le nei tai au. Ono lau upu o whaalongo ai. O le upu e iei le mana. O le
upu e iai leola. Ua o whaalongo tamā i le nei tai au. O te wala au atu. Ia e alofa mai. Ia te au. E tangata angasa. Ua o tali tonu. I lo alu pele o Yesu. Na maliu o ia. E whaamanga lo inai. A uanga sara. Whaaftaita ma. Ona o loa lofa tele. Ia te au. Father, I thank you for your word. As I hear your word, Lord, may I choose today to believe. I believe that you loved me first by sending your Son, Jesus Christ, to die on a cross and was buried and rose again after the third day. Today, I believe and I choose to live the rest of my life for you. I pray this prayer in Jesus' name. Amen. After tele tama, I wina la upu le ni tai au. After yo no lo ngalue pe lo nganga I loto ala whanau, maso se tasi o lo whanau ngolono I le ni tai au I la upu. Ia vea vea le upu e a vea ma whaamalo si au ia te I mātou, au mātou whaatantani atu. Le toia whio mai o lo mātou ali I lo mātou Faaola. E ala tuai lo mātou te talo, and we all say, Amen. Amen. Be seated. Thank you, everyone.